Mi se bavimo proizvodnjom fleksibilne ambalaže, najviše za prehrambenu industriju, ali i za farmaciju, i za pet food, snack industriju, dehidrirane proizvode. Pored toga trudimo se da investiramo i u inovativna rešenja, u zelenu energiju. Ovaj projekat sadrži spalionicu gde se na nekih 800 stepeni spaljuju izduvni gasovi. Dobijamo potpuno besplatno energiju koju koristimo za zagrevanje, odnosno hlađenje, negde oko 12.000 kvadrata kompanije Papir Print. Mi smo u potpunosti anulirali sve otpadne i štetne gasove koji su ranije završavali u vazduhu. Papir Print je prvi ostvario i realizovao ovakvu vrstu projekta na našem tržištu i dao dobar primjer ostalim kompanijama. Mi ih pozivamo i da nas posete i da vide kako taj projekat živi.